mewujudkan persatuan kaum suku Sekumbang Kayu Ketiak di bawah Payung Panji Angku Datuk Saidi Dirajo. Melaksanakan gotong royong bersama untuk mendatarkan perumahan di lokasi Ayetawa Balai 1 Paninjauan. Rumah Ivan Semando saling kerjasama. Kok Wan Sultan Raja Bujang, yo Sultan Kayu, tajaknya Iwana Gadang, sekarang tampian. Koyo bana no tanago lamu kalau amat tanago lamu rekam menantang saya matahari lo kalam atau anggu kue dewan ko tanago baru video apa mau kirim apa kok share aja dia lo. Kulabai Wak, Kulabai Saidi Dirajo, orang tua kita nan hadir saat pendataan perumahan di hari kini Sabtu 18 Juli tahun 2020 di Ayetawa Balai 1 Kenagarian Paninjauan 10 Betul. An